silan jogi madhab mi suuda ka berdanga ko wadi kala madhab mo mi wowli be adana mo ella on siminni ko maliki ankojo o inna yo kono ni maliki anko be dagim be nyamugol bare embale bare ko bare ne andi ko masala kono ngoy kono tayete so be nan dum no de bare nyamatake kono ka madhab imam malik bareru no labi bal no wodi riwaya wiido bareru hay harma bay ka qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masum ala ma khinzin aw ma uhilla li ghayri llahi bi bay tum bareru won linta ka don o yande kadi ko won ton ko wiyete kono anya o wi siminni ko mi shafa yankejo be inna yo ko onon de safa yanko be inni aden no jomba biddo mun jiwo embale biddo jiwo no harmi ko honto be jetti on mas'ala do andi imam Shafi'i no wi si goddo jeenidi e jiwo debbo o hebinimo biddo debbo on biddo debbo mo hebini himo way mo jombude hawra ko biddo makko ka jiijan kono na biddo makko ka l'islam be wanno munakasha imam Shafi'i be imam Shafi'i kono andi do dewgal huma ka hakkunde be sakko islamu girrito kono andi ko ndiyam makko dan o ni o wi acce mi lando o wi kal islam o no wi amo baba be ni kal islam haqqe baba haqqe biddo no hakkunde be ni o we o adani be gaida usuliya bayandi imam Shafi'i ko usuli jo molnaado kambe imam be fof kanko buri andude usul o wi al ma'dum shar'an kal ma'dum hissan o wi ko sharia o wi ala kon hay sa yi awi andu ala wi ala be o wi non si tawi mi innama kadi ko mi hambali yankejo be inna yo ko onon wadi alla bandu baghidum mujassimu yani bay hambali yanko be hibe tabintinni wonde alla mo mari jungo mo mari yeso be inni alla be o be wadi alla bandu ko mardo bandu o andi kambe philosophie wano ashaira en kambe wonde alla be nay ko jawhar yani o wawata ko sifade ay hunde mo wayi wano jamarre ay hunde a wawata wiide dum do ala ton kuntum dum do ko no mulliri wa jamarre be jogi wallahi pible mabbe den hul si a jangi defte mabbe nga hulay beynay himo wowla o wowlata himo wadi dum do o wada dum do o wiyataake e mo wuri o wiyataake mo maayi o wiyataake mo wadi dum o wiyataake naatugol din détail ko dum beyna mutakallimuna be wowno be dende mabbe den be sokkoyi Allah be woni sifagol subhanallah wallahi aqidatu salaf aqida yimbe moƴƴu be atno ben ko dum hisi tabintina Allah ko tabinti kon ko nonno o woyta ukko ton fes pisi en watande détail fi Allah en watande gol few jabi nas on ardi tumirruha kama jaat ko honno way ko honno on tawaka ton fes idan de fedde do wallahi nde ko noddata ko e deftere Allah den e sunna ne la don sallallahu alaihi wasallam atahadda mo kojo nde fedde ne wahabiyankobe si tawi ko gando on de hara ko wahabiyankoja jogido gandal na noddi dum wibe sukabe no yalti wibe ko salafiyankobe salakam nabe men wonde film yo addu e masalaji yeddondiraadi din hakkude mabbe e be luttube ben tawa beeda be mara dalil selludo ken hebata kono be hebi Abdul Fattah Abu Ghudda on kadi ala ko wowlali be Allah jarriboni mono yawgol Saudi jangina kadi ka lekkol ji ton bayo yeytam tawi himo andi ko wowlayno ko kono watti o suudi o buumi kono sayi e ko windata kon o suusa feññinde bay arsike o feeda ko don woni iwde fewdo don kono anda kisa pisi ko jettata e aybe Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yennaybe mo aybina mo fayda ko din kongude ben o dallinota adda o himpa ka defte makko ha hewa joni kanko o wowlita dengal makko kono adda ko beto wowli ko mo wada
ɓe heɓi ayɓe cenɗe tati woɓɓe añiri ɓe politique on fi hon ɗum o karamakojo Muhammad ibn Abdul Wahhab e lamɗo on Malik Saoud ko kamɓe waɗi coalition haldi fotti ɓe inni udditendi leydi an laamoɗa dawla o min mi laamo diina kam ɓe jogodiri ha Allah walli ɓe wooti ɓe waɗi leydi fof wootiri ɓe ari ko laamu hoy canton hoy tawi laamu ngun ko ƴetti ko madhabi imam Ahmad o tawi ko karamakoɓe taalibaɓe karamakoɓe oɗo karamakojo e karamakoɓe waaɓe no o wayi e taalibaɓe maɓɓe ko ɓeɗo woni dirige dina kam kala tawɗo politique Arabie Saoudite on o faalaka on ɗon politique o wattora e ɓeɗo ɗon ɓenna ko ɓeɗon karamakoɓe laamu ngu so on tigi añi laamu ngu o añida e laamu ngun e kala ko tambiti laamu ngun iɗen andi si laamu añama kala tambiɗo ngun laamu hara kankade o yolori ɗon woɓɓe añiri ɓe sabu ɗum woɓɓe añiri ɓe wano rafida shi'a ɓen ɓeɗo tawan shi'a iɓe boni ko ɗum waɗi ɓe haɓɓiti ɓe feccay ɓe itta ɓe inna wahabiyankoɓe men noon ko feere tijaniyankoɓe men ko feere ɓeeɗa ko feere si ɓe yahi ka ɓeeɗa ɓe inna menen ko ɓe tori ayɓe amen enen ɗo koye gootu si ɓe immoyke ɓe yahi ɓe tawi masla maɓɓe no e ɓeeɗa ɓe yaha ɓeyno noon ko min wolno to ko menen ko min wolno ko ɓay ko ɗum yen andi ɓen ko noon ɓe way ko ɗo mawɓe men ɓen ɓe faayi torki Allah yo Allah yaafo ɓe ɓe werni shi'a kono ɓe werni ɓe anda ɓe werni fintori ɓaleri kir wallahi wernugol neɗɗo mo tawata ñande goo so o jangini ɓiɗɗo ma on fewtitay yenna Aboubacry e ley cojji yenna Aisha e ley cojji yenna Oumar e ley cojji enen iɗen andi mawɓe meɗen yahay waroya boddi ka burure ɓenna mi yottanike Aboubacry Siddiq ɓay mi nani ko boddi wonno saabu makko kala boddini mi yi ɓay ko tun ko mama mayri warno Aboubacry min mi warayndi mi yotto tawi ɓiɗɗo maɗa daroto yenna on ɗon wiya ko keefeero ko naatowo yiite lutto ka yiite jahannama a werni bone kono ɓe anda ɓeya yani ko bonoru ma ko ngayuwi wani guri nagge ari naati ka dingira ha Allah yo holluɓe bonki ɓe kin e pimule ɓeɗen e koɓe fiɓi kon Allah yo hollu ɗum mawɓe men ɓen ɓeraɗo ɓe yaltina ɓe sina ɗum are moƴƴa ɓeɗo no añiriɓe saabu ɗum ɗon suufiyankoɓe ɓen añiriɓe saabu koɓe wi wota gaburuji ɗin teddine ha ta yahu barkinoɗa goɗɗo e wonɗo e gaburu yaha sa yahi ka gaburu toon ko ya ka berɗe ko ya du'ano wonɓe toon ɓen wona ya ɗaɓɓirɓe yoɓe walle ɓen ɓe wata wallude a yoore maɓɓe ɓeyni on bonnani men murade amen ɗi ari ɗo no marsude moƴƴi kono naati ka ngesa amen gon foso fasannike on bonni ɓay eno keeli buy ka Allah waɗi ndu noddandu ɗo ndu waɗi batte ɗin ɗayneji fof fayda ɗi acci ɓen noon wonnoɓe ɗaynude ɓen ɓe yiɗata few ɓe ari ɓe bonni men haaju anda ɓe moƴƴin haaji mum ya ahi sa a wuuri e hoore ɗum ɗon ɗaynugol ɓe yimɓe ɗo rewirna ɓe Allah no nelaɗo haɗiri noon ɓay nelaɗo no haɗi yahugol e berɗe wona e toragol ɓen to yoɓe huntanɓe haaju on tigi huntan on tigi haaju no nelaɗo no haɗi teddingol goɗɗo ha naɓa mo place Allah ma naɓa place nelaɗo on tigi si Allah wallima ɓe ittima e ɗum haray ɓe wallima andu kadi a wuuray neɗɗo mo wuuraytu kono ɓe yi kamɓe wonde ɓe e wahabiyankoɓe ko bomɓe needi ɓe ari ɓe teddina hay goto ɓe ardi e ɗuma ɓe bonni teddule waliyaɓen ɓe bonni ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe heɓiri
ayɓe kadi gon sengo ɗon neɗɗo karamakojo go no ende karamakojo amen fillani men karamakojo kummalojo ende wurduɗo e cheikh mouhamadou boun abdoulwahab ko tawi mo añi mo moƴƴi noon habaruji hewtuɗimo ɗin tawi faljere no e muɗum o andi min nomi nanirno noon wahabiyankoɓe ɓen adomi iwde ka amen telimine ɗo mi yaha sénégal mi yetano wonde ɓen ɓe falaka nelaɗo few ɗon goo wo ɓen no wi'i si a heɓali sonnajo balɗe 50 hay bandirawo maɗa ɗa wawi yande e muɗum na en laaray ko sifari wallahi ko ɗin haari ko ɗin mi nanayno e goɗɗi tawi on ɗon karamakojo endiyenjo ko ɗum hewtimo o rentini yimɓe ɓen o haaɗi karama ɓe talibaɓe makko ɓen wotta ko tamo janggana on ɗon tamo heɗomo ta awa talibajo makko go noon Allah moƴƴe muɗum o yahi hajju o fottoy toon e talibajo cheikh mouhammad boun abdoulwahab on no jogui defte ɗe cheikh mouhammad boun abdoulwahab windi ɓe wondi ɗon wakko yata lewru o jangi ɗe e juuɗe makko o tawi o wi min na ɗum mi nanno o wi probléme ala o ƴetti ɗen defte o ari ko honno ngo waɗi o itti ngaro ngon ka windi ɗon ko kaari walli fi o itti ngaroji ɗin o manki o naɓi ɗe ɗiyaɗiri tun o inni karama ko en mbiɗo heɓoy ɗo defte ko na defte wahabiyankoɓe ƴeenaɗe few kono ko makka mi hokkade mino faala jangginade mi watade janggude o jangginimo ɗe ay o gayni oyi kono wiɗo gueɗe defte ɗe defte no moƴƴi par ce que kala masala mo addi o adnay ɗum dari o adday hadis ma aya qur'an ko ɗe ɗaɓɓa o yaddo e ngaro ngon o wi ko defte cheikh mouhammad bin abdoulwahab ɗenni o wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun so yafakila ngaray feeran boni en mbami toñi o waylitori noon on andi faalaɗo bonnude piiji ɗi wo ko inde nden ta o bonnata attanabuse bil alqabi fayda tuma goɗɗo faala sabotugol goɗɗum o kaninay taw o ñiddina ha yimɓe ginne ɗum mbene men nani kare no wiya ɓe ɗumantake ɓen ko numɓe wayi idan haray nde fedetere nde ɓe yimɓe ɓe wi'i ko wahabiyankoɓe jange defte maɓɓe ɗe daron ko honɗum ɓe fiɓi no wawi noon e sukaɓe askintinniɓe wonde taban na wahabiyankoɓe ko salaf atba'u salaf ko jokkuɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen imam malik en abou hanifa en shafa'i en ahmadou en ha hewtoye dow toon sahabaɓe wallahi ko ɓen ɓe jokki jange defte maɓɓe ɗen taw dar noon ko woɓɓe goo watta no wodi sukaɓe goo hiɓe hawji e ɓe taƴay karaɓɓiɗi ɗon ɓe ala wigol warreni a warreni ko seeɗa seeɗa ko ɓay tun no aya ko ɗum wi landi ma hara ɓe famali masalaji goɗɗi goo haray no luggi na ɗum darete ɓe wi tasarrufu lfardi la yuhatti'u lqaida alkulliya wala yusahiwa ko neɗɗo goto bonnata ɗum fawatake waɗe ɗo régle wiye awa ɗum ɗon fof ko noon way ɓen fof ko noon ɓe way no woni bomɓe nedi no woɓe yawitiɓe haaju no woni ɓe mutake e gandal no waɗi haɓɓitiɓe oblige yimɓe ɓen sunnaji ɗi tawata yi ko sunna sa waɗi no moƴƴi a mari baraji kono sa waɗali ka nanguitirtake sifa ɗin ko yanaba yimɓe ɓen doyi ɗon ɗo de no moƴƴi ko sunna allah sallah sallam ko ni o warruno si on tigi jaaɓi alhamdulillah o jaɓali tattoɗa ko sunna na farilla ko ka aqida ko ɗon woni ɗon hanaka mujamala hanaka waɗede ɗon few haray nde ɗo fedde ko wonde e noddude e deftere allah nden e sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bal ɓe askintinnaki e wahabiya ɓe askintinnaki e tijaniya ɓe askintinnaki e ashariya ɓe askintinaki e ihwanu muslimin ɓe askintinaki e jamat tabligh ɓe askintinaki e nde fedde fof koɓe woni koɓe faala ko deftere allah nden no sahaba ɓen famirno noon hara ko noon jangueten famire huutore sunna nelaɗo on janɗi o fanɗi o weli en wo wela en wo hawri e ko wowɗen e hawri ko en wowawo ko en eto wowen ɗum gollitiren ɗum ko ɗum ɓe noddude mum
wallahi alladi la ilaha gayruhu ko ɗum nde fedde noddata e muɗum himɓe woɗa noon portoɓe no dari hiɓe windi e wahabit waɗi wonde awa ɓe no waɗi hoore mum kamɓe tun woni julɓe kamɓe hiɓe heefoɗɗinde yimɓe ɓe wiya ɓeɗo fof ko heeferɓe ɓe ƴetta ayeje wowlade fi heeferɓe ɓe watta ɗum e hoore julɓe ɓe ɓen no rendinira ngoya sengo to al ilmaniyun yimɓe ɓe faalaka dina fes no aski ko julɓe yo kono ko yulɓe julɗo mo juulata wiyo je suis musulman no pratiquant mantra min komi julɗo kono noon mi ala gollitirde ɓen kadi faalaka kala noddowo e sunna ɓayi noddugol e sunna ngol waɗa ya sennodira joni hakkude ɓeeɗa e ɓeeɗa ɓen kadi no dari no ukkira yiite feere jokkuɓe shahawat e shubuhat faalaɓe lollude faalaɓe andude faalaɓe manipinugol yimɓe ɓen e colonise haqqille maɓɓe ɗen pour que ɓe waɗnaɓe koɓe faala ɓenno kadi faalaka fes yimɓe noddoɓe e sunna ɓen kono nde fedde ɗo ko noddoɓe e sunna ko fedde noddore e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wonno salafu sali moƴƴuɓe ɓen no ɓe feƴƴirno noon min ko ɗum ɗo mi andi e nde fedde ɗo si tawi ɓe falji goto no falja ɗum noon ko faljire makko kanko ɗum no mi indiri noon nane kono man haaju mo ɓe jokki on laawol ngol ko ngol ɗo woni laawol ɗo gasa nan gon tigui ara ka pratique o falja aray ko no mi timminita yewtere nden ɗo ko wonde neɗɗo o tawolane haala e hoore goɗɗo tun ƴetta ɗon kisan finde e pellital e décision yewtidu e yimɓe ɓen min ko ɗe haqqille ɗe mi yeeti on nane ko ɗe mi yaade mum Sénégal kadi miɗo wasiya yo ɓeɗe jogui toon kottira goto tawi o naati e ɗum ɓe wi on ɗon noon tawi aru ka makko dey haray meɗen du'anima fannin a yarali ka on ɗo komi yaata tawi komi gando mi janngu defte maari kanko ɓen mi janggi akhdari ashmawiya ibnu ashir muqaddimatul izziya ar-risala siraju salik misbahu salik al awwal juz awwal wa thani ka defte lugha mi jangi mi gayni maqamatul hariri mi jangi sittu shuara no fof komi yewata ka ari mi jangi ɗum ɗon komi gando koy ka mazhabi imam malik hari miɗo faami buuƴe mum mi yahi mi yonnino ɗum min non min madrasa mi ala haajo maɓɓe min komi gando ɓe tentini on cotra o miɗo yewiti moƴƴi puisque miɗo andi miɗo ɓuuri mo niveau o innami ñande ko inni he o wi joni ɗe haqqille ma ta sokkuɗe jogu hayka saabi o yaw heɗoɗaɓe mi nani wonde mo heeɗike ɓe nanggay on tigi ɓe jogui mbileyagal sa heeɗimi ke tu moƴƴa ko ɗum waɗi miɗo yeyta mi ala yaade fes o eti ko yata duuɓi 4 min mi piiridi e madrasa ɓe ɗiɗo min piiridi mouradu moƴƴuɗo goɗɗo goo ko piiridinni men tawi miɗo golla e hôtel men ɗo ko min golla e hôtel kono kanko attimi toon kanko on chef jango no Ibrahima Diallo original maɓɓe on ko laaɓe kono kamɓe ko toon ɓe jibina ɓe jandi mi waɗayno katta bayagal awa miɗo gollana noon goɗɗo patron jo amen awa mi addori noon miɗo addori biinije mi waɗi ka placard ka min mankata coñci ɗin ɗon o ari o yiɗi ɗum o inni cheikh wuuri o yi ɗum ko ɗayni ni to ɗayno yimɓe ɓen min ni on ɗum awa min yeyɗo min ni ɗum ɗo mi ala e ɗaɓɓude dalil min nangodi uttere piiri ha ɓe sendini min hoore karam ɗimmon meɗen yewta menen waɗa débat tun wayni he Cheikh Ahmad Tidiane no wowli konnguɗi ka jawahirul ma an ɗina gongaji min hon ɗum Cheikh Ahmad Tidiane na gonga wowli non ɗo ana mi luuɓimo banto kurtu karta ha ɓe sendini men hoore karan mi ƴetti ɗen on agliya ɗo min mi janggata mi yata ka maɓɓe mi yata ka ɓe wajoto simi nani ɓe wajade ɗo mi tartoto mi yara to tawi komi anid komi sandol ɗin ɗo few awa kono o jokkidi seeɗa o inni joni o wi accitu mahen ɗo darsu goto no waɗa ɗo tafsir Qur'an yaha herɗa on noon kadi tawi ko cheikh
Cheikh Moussa Ba woni waɗe tafsir o tillen tawi mo waɗa tafsir suratu Yunus mi jooɗi mi heeɗi on tafsir mi tawi bi Allah tagimi mina naali goɗɗo no tafsira sifano qur'ana fensen no adda hadisaji adda lugatul arab adda ashar adda no hande mina naali mino o karama kojo mon ɗon jogui gandal de awa yahi mi miijiti min ɗe lugaji mi nani mo wola ɗo mi janggay luga e juuɗe ɓe kono mi hawja cheikh ujo mo misra o arno ɗon e sonnajo makko mo jogi o to mo gerno e laamu ngol ɗon anidu kadi mettuɗo fi a feƴƴite on gaddanode conférence masjidi nour kolobane kotira o ñencimmi ɗon ha yo min yaw ɓinni e galɗo mi yahay hande tun noon min yahi konto mi nangori ɓe addi ɗon paykuy yo waɗu tagdim waɗa tarhim o wol noon e arab o ala e darde bindi wol ɗum arabude laaɓude mannide nurahibu bi cheikh sahibi lfadila addaiya al allam a kada 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 wol payko wano kum bindi simi darnamata joni wata wolirde ni ɓen wawi arabu nani accimi jangga arabe e juuɗe ɓe ɓawi ɓe garta min e koto no faala kaɓe jangga arabe tunno jangga dina kam mi gaynino fi dina noon mi wolte awa min ɗaɓɓi noon joni min ɗaɓɓi ɗon Allah hawridinnayi men ɗon e cheikh ahmad sow yiyete sow ɓen foof ko on ɗon woni koho on noon ko kohojo min yeehi tawi magamatul hariri ka dambugal dambuɗe ɗi sakkitirɗen tawi ɗatirallan ari ɓernde ande jetti yaade ɗum fayda joni karama ko an ko jangguintanmi ko fayda mi ala famude min yo gayntana nden ɗon awa kono miɗa jogui niveau mi jogui mustawa joni mi jangguinayi mi finanaymo woɓɓe goo wonɓe ley ɓen si ɓe gayni min kadi o finanmi kotirago no yayeti mo inni o wallan ha o naata sunna si o naati sunna men haray kamen ton haray haaju fewi wi kono noon o sandoliɗo de yoori hoore ha feƴƴite anni ɓe haldi ɗum joni si ɓen ari masalaji ɗi tawata ɗon wan tambugol juuɗe e accutugol e affaire tijjane wayi si ɓe ari ɓe goɗɗo posa to question oustad salamu aleykum hono ñawre tambugol juuɗe e accutugol juuɗe ara e darsulade ni hande kadi komi wona e wañede o yewta ɗon o addoya defte ndeɗo defte no wi ɗum ɗo sahih boukhari sahih hadis ono ɗo yaha mi ala e famde ɗum ɓurani ɗo kono yehi ha mi heeɓi doute par ce que kala ko ɓe woodi ɓe addoya e defte ɓe adda dalil ji mi yaha mi yiltitomin e deftere mi andi ɗen tawa dalil o no manki seeɗa yeyi ɗon min woni ɗon ko yatawa lebbi tati min noye ɗon ene ya wawi deftere ɗo ɗa fala sahih boukhari ɗa fala sunan abi daoud ɗa anno defte goɗɗe go milan faala hendade hen defte e nde deftere algabdu wal irsal e deftere noon ɗum maali en joni winde ɗo haadiya tijaniya muskila ɓenna faala hendade ɗe o yeeyi bisimilla ƴetti ɗe ɓe jonnimi mi yahi mi joɗde ɗe ko yata lebbi ɗiɗi mbiɗum a kaftu alayha mi janggi ɗe moƴƴi noon mi taski ɗo ɓeeno jogui dalil haqiqa ko dalil on ko ɗo woni nan mi daari masalaji noon yeddodiraɗi ɗi mi anditi ɗin fof ka fiqhu mi daara hadisaji noon ɗi ka sahih boukhari e ka sunan abi daoud e defte goɗɗe goo mi tawa ɓen ɗo min yilto ka khalil oynayi tun ko adda e hukku mom addata dalil taba hiɓe jogui dalil kono muktasarat o afatul muktasarat haare dalil ala mini ɗo be mi yila wala ñande kotirago warno tawi miɗo taɓi juuɗe miɗo juulude sikki koye alah sarara goy o hewto sujjane allah sujudu shukri almin ko min koni mi nangori mi wonti wahabiyankojo in kana tabiu ahmadin mutawahhiban fa ana almugirru bi annani wahabi in kana tabiu ahmadin mutawahhiban fa ana almugirru bi annani wahabi si tawi jokkuɗo nelaɗo mouhammadou sallallah alih sallam wiyete ko wahabiyankojo mi girtike min komi wahabiyankojo nani harayta neɗɗo ƴettu haqqille mum ɗen fof yowa e neɗɗo goto
janngu. Imam Malik mo jogino karamo ko ɓurɓe temedere nder algawdi iyad ka deftere makko mo waɗi ɗon suuti ɗon karamo koɓe ɓe Imam Malik janngi e juuɗe muɗum temedere ɗen ɓen temedere ɓe temedere taɓa no woodi woɓɓe go ɓe waddali kono ko ɓen ɗon go ɓuri lollude e karamo koɓe Imam Malik. An no wiyan ko goto pet an yonima sa janngi e juuɗe goto ko beru gandal on ɗon ngal pettu heɓata ko ɗum sendi e ngenen ɓe Sénégal ɓe ƴettu Fuutatoro sa yahi a janngi e juuɗe goɗɗo fannu ko andi kon o gayni fes o ina min komi anduno kon ko haa ɗo kono yahu nokku kaari yahu ɓokki jawe ma yahu wuro sooge ma yahu nokku kaari ɓenno on karamakoje ɗon mo andi fannuji goɗɗi goo telen ka ulumil qur'an ma ka lugal arabiya min mi anda ɗum yahu jannga ɗon ɓeyda ko ɗum waɗi enen sa on tigi janngi o inawi mi accu sakkare hono ni mana mum si miɗo janngindema mi janngitama komi andi kon fof fiita en haɓoy ñande goo tawa ala komi ittore mone koye mi accu gokkum te haɓoyna ha wota sikko a ƴetti komi mari kon fof goy si mi jannginima mi acci gokkum an kadi janngini goɗɗo acci gokkum an onno janngini goɗɗo acci gokkum neɓata aroy ɗon heɓata e gokkum ɓeyato noon kamɓe ɓe jannginte koɓe andi kon fof ɓe tinnir nokku yaha janngoya kamɓe taalibajo on no ɓuri karamakojo on gandal on ɗon kadi taalibajo mum on ɓuura e on ɗon gandal kamɓe ɓe yarude yeeso enen en cippade ley sina Allah heɓɓitagol o sunna fewdiɗo fewdo ɗo wiyeteɗo ko wahabiya Fuuta Jallo hari gandal muli Fuuta Jallo wallahi e hoore Fuuta Jallo joguino gandal ko Fuuta Jallo janggini Fuutatoro Fuuta Jallo hari sa ndaari defte ko ɓe wallifi miɗo jannga ɗo deftere faraid karama ko ɓe windi wallahi mi ngalɗa mi jotto mi daara mi heɓa ijabu ko honno pullo Fuuta wawi yuɓɓirde ɗi gimɗi ɗo e ahkamul faraid ko mi andi kon faraid ko satti kon modi ɓe ko ganduɗuɓe no few wallahi ko ganduɗuɓe no fas kono sakkitoɗo ɗo fayde hari gandal muli Fuuta Jallo sakkitoɗo sa ƴetti ɗo lawwal e saari wiyeten lawwal e saari nde Mukhtasar Khalil a yahi a henni janngina ma ƴetti Magamatul Hariri a jinday e Fuuta Jallo ha si wawa heɓude wawɗo ma jannginde de fayda a heɓi wo hara ko iwɗo Fuutatoro ari hara ko tongo janngoyo ari ko goonga alhaqu yugalu ko ɗum waɗi goɗɗo walli fi deftere ɗo waɗi deftere doctorat ɗo mo Guinée Bissau wolto haala tawi ka welala hay seeɗa kono ala tawi ko goonga ani ko thagafa al arabia fi garbi afriqiya ko ɗum o ƴetti ko culture arabe on e Afrique l'ouest on ɗo joni ɓe ko Afrique l'ouest fof o ƴetti Fuutatoro o ƴetti Guinée ɗo o ƴetti Mali Masina o ƴetti Mauritanie o daari karama ko ɓen ko wallifino kon law e ha fewdo ɗo on no kono o aroyɗo o wi wo Fuuta Jallo wo ko heddi ko al amaimu l arida muhata bi halatin min altakrim fariga anil ilm o wi wo Fuuta Jallo ko metelli jani taaraɗi teddinede teddungi kono nder ton hay fus ala toon mettimmaɓe risa deftanamiɗo joguinde ɗo kono sinano Allah heɓɓitorini tawi ko noon woni kono himo irriti ka deftere makko o windi e hoore o Fuuta Jallo ko Fuuta Jallo janggini Fuutatoro fulɓe Fuuta iwi ɗo Fuuta Jallo ɗo yahi sincoyi duɗe Fuutatoro ɗonke go ceerno Boubacar ko pullo Fuuta a joni fulɓe Fuuta woni e jangginde kaduɗal ɗo fi kala joni fada ɓe wontino tukulo itam wakkilo ɗen janggen ko jannguɗen kon kadi jannginen ɗaɓɓiten goonga sa yi goonga toro Allah yo Allah jaɓine goonga jaɓen goonga kan mawɓe men ɓen torɗen ɓe Allah yo Allah yaafoɓe ɓe wakkilike few wallahi ɓe wakkilike kono neɗɗo ko o wakkili wo ko beru ko woodi ka nokkure makko ɗon ko ɗum o heɓata wonande ma e ɓurɓe kelɗude wallahi ɓe ɓuri en kelɗude few ɓe ɓuri en yiɗugol diina min miɗo anndi ɗum ɓe ɓuri en wakkilade diina miɗo anndi ɗum ko woni ko adna an ko Allah okki en fewno men ɗo ko newede wonno alano fewno maɓɓe jonde yewtere an ɗo no wawi taw wonɓe adna ɓen fof ino reeni fewno maɓɓe ɗum ala ko ɓe yaha
tawa karamokojo on o jangine haray yen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafoɓe kala ko ɓe faljuno yo Allah yaafoɓe kala ko ɓe hawrno e sawaba yo Allah o so amɓe ɗum naata ɓe aljanna ɓurɗo towden anen kadi yo Allah waɗo e ñentinoɓe ko moƴƴi kon fof ƴetta ko moƴƴi kon fof Allah waɗa yimɓe sunna awa nde fedde dow wiyetede wahabiyanko taw nano piiɗi goɗɗi go woltede e hoore mum nan ɓe ko noddata koye faade e sunna si hawri noon woɓɓe ɗum welata ɗum yambusuna hum bil alqab ɓe wolayɓe konnguɗi mettuɗi no wirɗen noon fayda kala kelɗuɗo oye ɓay ko critique mo ka politique ka économie ka social kala kelɗuɗo yaltutuɗo aray mo jogui toon baba gotoɓe ɓeynata ndaaro o ta tewto o ndi jawdi ko dorogo woni yeeyude hara noon a anda ko hono ɗaɓirta etuma ko dorogo woni yeeyude no gasa ɓe fof koye ɓe woni yeeyude yimɓe ɓe fi yo yimɓe ɓe ƴiññimo tun añamo hannde kadi saka politique kadi ɗen anndi siko tedduɗo ɓe ɓe ɗaɓɓanamo ka ɓe yuramo anda ɓen on yumma on pati makko telen ka nene ɓen ko e rumde kaari ɗe iwi fi tun no o yanira ɗum ko tabiya neɗɗo e tabiya makko fayda o falaka ɓurede o yiɗa ɓurede ko si Allah faabi ko on tigi tun en toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah moƴƴin alhaaliji men ɗi fof Allah waɗe jokkuɓe sunna haray ko sakkitode haalan ɗo mi jarna o mi weltano o moƴƴi nde tolande mum tentiniɓe mawɓe tooliɓe ɗo yewtere nde juuti no metti kadi mettigoy kono koko metti woni lekki ko metti andi ɓeynamen komi docteur ka andi docteur ɓen wonde a naɓay junngo ma ɓe taƴango ka a naɓay temmere tawa a suusa goɗɗo pota muñtelam si ɓe andi keɗo kamɓe ɓe nanga ɗum ɓe pooɗa ɓe ñorta woyi o waɗi ɗamuɗaɓe woy ɓe dampa ɓe ƴetta ɗum ɓe fitta ɓe fofa ɗum ha ƴiƴa yalta inna ɓe mba ɓe yurmatake nayi kon si ɓe yetti ɗon ɓe junji ko ɓe junjata ɗon kon ɓe waɗi ko watta kon fof ɓe haɓɓi dañana yaye tun ɗanoɗa haray ko ɓeru ɗum o yaafoto e be mo be darana hoore mum taw tawi tun iskin dey daara ko wonɗa wiide iskin kon iskinji bus ko iskinji yettatoɓe ko ɗaynugol ɗaynon tamo wo jaɓa ronɗo mi junjane o ɗum feƴƴi enen kadi feƴƴen on zamanu ɗo toriki Allah subahana taala alhawren e sawaba haray mi weltanike o moƴƴi heeɗa gongol mi weltanike duhiɓe suddiɓe ko seeni ɗo kon fof sewɓe mawɓe e wonɓe eggande yewtere nde naɓana en ka hoore weeyo sukaɓe organise ɓen ɓen fof karmakoɓe sembinɓe ɗo ɓen haray si tawi faljiri waɗi toon ko immorde an min haray on yaafotolan si metti haray on yaafotolan wallahi komi falano koko moƴƴi kon ko annabi sale wino kon ma aradtu illa al islaha ma statatu wama tawfiq illa billah toriki Allah subhanahu wa ta'ala hawringe sawaba jazakumullah khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh shukran docteur Roman kamara ide mari do lande kurogaje indana as'ila Inch'Allah نوجهها إلى دكتورنا. السؤال الأول: هل يصح للجنب والحائض أن يغسلا ميتا؟ haray landangal wojtego sellani o wondude janaba ma o suttiɗo fiiriɗo e lotugol fure na ala ko haɗata no dagi kono ko ɓuri moƴƴude looto fure yo taw haray mo laaɓi so tawi heɓike sonnajo laaɓuɗo annduɗo ñawoje lootugol hara ko hoolaɗo mo wowlata gundoji ko yi kon e fure haray on ɗon ɓuri hanude lootugol fure on edi wonduɗo e janaba ma e wonduɗo e fiilayeru ma wonduɗo e janaba e hoore no dagi ɓay ko ɗaɓɓa kon wona kanko woni lootade ko lootugol fure o simo andi ñawoje no fure lootirte o lootiri no lootirte noon fof timmi alhamdulillahi rabbil alamin al matlub gadi wujida kono noon ko ɗon ɗa ɓuri moƴƴude wabillahi tawfiq. نعم. السؤال الثاني: ما حكم قضاء الحوائج في مراحيض مكشوفة لا أبواب لها الداخل فيها في مرمى الأنظار؟ بنون ياوري يقول على باب أرضه على يكون سجينه على مرينا بنون ياوري no jeeya ɓe woni e wadde angal hittingol
dankagol hurgoji ɗi o yiya joni goɗɗo dambugal baafal hurgo ngon bona ɗo ma ñamora ley tawa jooɗi so goɗɗo jooɗi so a darimo bi ley o fopp no ñaami aymo tawa mo finance e lewru ndun tawa mo wawi ñamude 1 million 2 million 3 tawa ɗum ɗon kutatamo hay 300 000 400 000 kono hakkitande makko ala hara mo wirto ɗon yo nelaɗo sallallah sallam ñande goo o rewi e qaburuji ɗiɗi ka surra o wi innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabiri o wi ɓeeno lettede ɓe lettiraka fi ko mawni wona fi ko satti ɓe lettira amma ahaduma fa kana yamshi fi namima goɗɗo e maɓɓe waddano yimɓe ɓen eggayno haalaji bonɗi saña naɓa artira hakkude yimɓe fi yoɓe haɓu wa amma al akharu fa kana la yastatiru riwaya goo li bawlihi nokko wi la yastanzihu min bawlihi riwaya goo wi amma oya si tawino mo hibbude ndiyam bawlude o suudatako o ɗarto yeeso yimɓe fayda hakkitande makko ala ma ɗum riwaya goo wi o laɓɓintinnetano ko si tawi himo bawlude gan ɗum ɗo ko ella moɗanaɗo yo neɗɗo yo hiw awra makko on sina obligatoire hara ko docteur jon tawi ko ɗon be o yiya ɗon si o ñawda hara ko ɗum ɗon e sonnajo makko on ma hara si tawi ko mari yette sojo hara ko ɗum ɗon kono neɗɗo yo renta ɗum ɗo murado moƴƴuru fi hadis no ari mi ganna o selluɗo wonde worɓe ɗiɗo wotta ɓe yaltu yahugol huntugol haaji maɓɓe ka burure hara ɓe hiɓe hunci awraji maɓɓe ɗi hiɓe yewta ɗum no metta Allah hadis o wona selluɗo ka sanad kono mana makko no selli wabillahi tawfiq السؤال الثالث ما دليل إرسال اليدين في الصلاة هل دليل جول أجد جوله accitugol juɗɗen juula ɗum jokkuɓe madhabi ma maliki on ɓe accita juɗɗen ɓe juula ko riwaya wonɗo ka almudawwana ko on ɓe ronki faamude firo muɗum moƴƴi mo waɗi complication seeɗa abdourahman ibnu qasim andi ko taalibajo imam maliki cukkitto on tigi 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 ko ɗum waɗi riwaya makko on no hoolaka madhab ɓuuri riwaji luttuɓen fof o wi sa'altu malikan an alqabdi fi lsalah faqala la a'rifa fi lfarida lakin fi lnafila ida tala bihi alqiyam aw yasta'inu bihi ida tala bihi alqiyam ibnu qasim e o riwaya wonɗo ka mudawwana ɗo ɓe andi mudawwanatul kubra wona imam malik windi nde kono soho noon o ari o landi ibnu qasim talibajo malik on o wi ayne hunde kaari ko honɗum imam malik maaki ɗon o wowla o winda ma o inna ha min naɗi malik no wowla ɗon dey hay hunde kono noon min ko mi yi kon ko hunde kaari parce que ibnu qasim hari o ɓattike imam malik daraja o wi mi landi imam malik fi tamugol ngol ka julde o wi mi anda ɗum siko julde farilla mi anda ɗum siko naafilo noon mo wallitara ɗum so tawi daragol ngol juuti ko oɗo riwaya ko oɗo maha e muɗum wonde yo juɗɗen accite e hoore abdoullah ibne wahab talibajo imam maliki go o landike mo ene ko honɗum woni ñawore juulowo o aggugol junngo makko ñaamo e hoore junngo makko mo nano ngo ka julde o wi ɗum koye sunnaji julde jeeya talibajo makko goo ibnul majishun on kadi landimo ɗum o wi ɗum koye mbaadi julde jeeya no ɓeyda kulol Allah kanko imam maliki tigi o addi ka deftere makko almuwatta nde windiri junngo makko ngon o addi hadis fi kala on hadis ɗon ka nupta on hadis ɗon ngol laawol ngo o addiri ɗon ko lowɗo kono hadis aji buus no wodi sellude on hadis ɗon ko honɗum nelaɗo o maaki nahnu ma'ashira al anbiya'i umirna bi thalathatin aw bi thalathin an nu'ajjila futurana wa an nu'akhkhira suhurana wa an nada ayaminana ala mayasirina fi salah aw kama warada o nelaɗo maaki menen nulaɓen menen annabaɓe men fof maashir menen fof min yamirama piiji tati si min min sullutoyo minen no sulla gongol si minen julde mi ƴetta junngo ñamami mi agga e hoore junngo nano imam malik accitaɗe juuɗe mum juuli ha o maayi ibne abdulbar daare ka defte wiyeten istidkar ibne abdulbar o wi ma zala malikun yaqbidu hatta laqiya allaha o wi malik seedali no tama juuɗe mum ha o hawri Allah sen farli imam malik akkiti juuɗe mum juuli
nelaɗo men on sallallahu alaihi wasallam wonno juulirno wallahi nelaɗo tamu juuɗe mum ɗen juuli ɓorɗe ka julde farla e makko ha o seeri adna hadisaji no selli no ɗuuɗi ha bal tammugol juɗɗen tabitirino sunna tabitirta nokke ɗin tati noon so andi sunna ko imma nelaɗo maaka ma o waɗa ma o yiya no waɗe o deƴƴa hadith wa'il ibn hujr o wi'i ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hadith no ka sahih muslim yusalli wadi an yadahu al-yumna ala al-yusra mi yi nelaɗo no juula himo ƴetti junngo makko ñaamo agge hori junngo makko nano ɗum ɗo ko golle ɗen hadisaji goɗɗi go ari konngol makko wonde juulo on koye aggu junngo makko ñaamo e hori junngo makko nano o ari o tawi abdoullah ibne abbas no juula ko pay kum himo ƴetti junngo nano gon aggi dow o ari o sorti junngo ñaamo ngol ley o aggingo dow o watti junngo nano gon ley hadisaji ɗi no ɗuuri fi ɗum ɗon ala addowo hadis goto pet selluɗo wonde no salah sallam ñande wotere o juuli akkiti juuɗe ala jon noon akkitugol juuɗe ngol ɓunande bonnata julde si on tigui tewaki si on tigui wi a menen ko ɗum men tawrno mawɓe ɓen baraji ni hene ɗuyti si o anda mawɓe men ɓe andano ɓen baraji mum ɗuytaki julde mabɓe no selli pise ɓe ɗumdaki nelaɗo ɓay ɓe anda kamɓe ko ari ka mabɓe kon ko akkitugol juuɗe ɓe akkiti juuɗe ɓe juuli hunde fawaki ɓe enen noon ɓay allah waɗi en andi jaka nelaɗo tamu no juuɗe juuli haray ko hanani en kon ko foddi e men kon ko yen yiltutu tamen juuɗe men ɗen allah jaɓay ko juulɗen hiɗen acciti juuɗe kon allah weltanto en ɓay en ñentinila sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo haray ɓuuri moƴƴude ɓuuri timmude baraji ni wa billahi tawfiq السؤال الرابع لا إن شاء الله ما حكم الطلاب الذين يدرسون في المدارس الفرنسية الأساتذة يمنعونهم من صلاة الجمعة وكيف يتصرفون؟ طالبة بين إيكول بين بهم بين هذين يجون يجون الجمعة هيكا surtout wala ɓe examen ji ɗin ala ɗum noon kon ɗum yawore mum ɗo hawni ha yentori lamɓe ɓen ɓe jeeji ɓe yoɓe jaɓu ɓe newna ɗum ɗo woni ko hani ko joni noon ɗo e ɗum hanay l'école jo on ko honɗum o hani wadde si tawi professeur jo on jaɓali few kambanima wonde ɗuyta e darajaji ɗin haray wonde o yaha juma o riska o accana o accira téléphone makko on yo ɗimmo makko ɓen arrestira ɓe arrestiranamo wonde o tawe o tulta juma on fi wota ani ko solution taw ɗo inchallah ɗo e laamu ngu jaɓande ɓe newnana ɓe hande kadi yoɓe ɓorde 12h30 ɗon ha 13h30 haray ɓe newnana yahugol ma ha 14h wa billahi tawfiq والسؤال الخامس والأخير لضيق الوقت ما حكم المرأة التي رأت حيضها بعد الجماع وقبل الغسل كيف تغتسل بعد الطهور كل يا ولون سجل يودو فيلو دبندو باورين ليد honno ko lotorto e ɗiɗɗo ɗiɗi so tawi sonnajo yiidi e moodi muɗum jemma masalan o inna joni ko ha ka hawre subaka o lootoyo ka hawre subaka ka o immata lootagol ɗon tun ƴiƴam fiilayre no yalta e makko yo looto ko ɓuri moƴƴude yo looto longal ngal o andi no woodi piiji goo mo janaba wondi e muɗum no haɗa kono tawa wonɗo ƴiƴam fiilayru kañum haɗaka waggol e wonɗo ƴiƴam fiilayru no newnana juulugol e janngugol newnana janngol alqur'an ko yeddata so memay kamino ma so memata kono wonɗo janaba newnanaka hay ɗum fi yo wawu janngude alqur'ana on yo loto janaba on kono so tawi o acci ɗo kadi mo wawi kadi accude ha tuma o laaɓoyi e ƴiƴan nan joni noon no waɗɗimo lootagol fi janaba on no waɗɗimo lootagol fi ko ƴiƴan nan taƴi ko yo looto ɗum ɗa o gayna kadi looto ɗum ɗa o waya yo andi yo ɗi noon o looto nde wotere ɓe mana joni sabuji ɗiɗi no arda kono sa waɗi nde wotere yonay ɗi no wayi wasi tawi neɗɗo no wondi e janaba joni wiyen ko bimbi juma awa yette sojo on ɓawa itti koƴe o yiide e sonnajo makko ko juma hewti noon fokkitijo o hewti lotanagol juma on mo wondi e janaba mo fa lotanagol juma on no sella ka o anni yo
kanji ɗiɗi noon o lotande wotere ɗum ɗo ɓuri sellude e ko wiya ɗum ko Imam Malik kamaza Imam Malik konguɗi tati no ɗon ɓe nokgo no wi in ihtasala ghuslan wahidan wa nawahuma gadin tafaya mawɓe sahi so looti ke longal gotal o andi ko kanji ɗiɗi woniri joni wonaɗa koyo fuɗɗito gabe o loto feere o lota feere o loto Cheikh Albani no tawti ɓe wonde ɓayɗa ko naafilo lotanagol juma on ɗum noon ko sunna lotanagol janaban ko farilla so okkidiri sunna e farilla hara e boni kono ko selli kon ɗi foppu ɗi yaaday ɗon lotande wotere so anni kiɗi hara e fof timmi wabillahi tawfiq waccali ɗon ɗi mbaɗinande gonɗon pet kake hende yaako ɗo wita o e goɗɗo addana mbuuɗi orange monnaie o nodditi numéro addude mbuuɗi on o wiɗin komi transfert o buyari kan ɗo laɓi mi annda konko ɗum joni noon ɗin ɗon mbuuɗi ko honɗum wattata honno goɗɗo addana mbuuɗi erreur orange monnaie makko o nodditi numéro addude mbuuɗi on o landimo goɗɗo addi ɗo mbuuɗi mi annda ko hombo jiide na min jeeyi o wi buy ari ka an ɗo mi transféré mi annda ko hombo naɓi mi annda numéro o joni mbuuɗi ko honno waɗirta ɗi ɗin no honnoto ɗin ɗo mbuuɗi ɗi ƴetta ñawore hoccaɗi lukta mo hocci mbuuɗi si tawi hiɗi ɗuuɗi ko yo yeynitirɗi hitande tabo ande sala sallam o newnan en piihoti so koy wano 1000 francs en 5000 en ha 10000 ɗum ɗon fof na wiyetake mbuuɗi mo ƴetti ɗum hocci ɗum yo ñam kono yetto soɓe taminat ɗum nde ha kadi ɓe ɓeydi hawra ɗum amma joni siko mbuuɗi buy joni ɓoto wona 100 000 200 000 ha 1 million ɗin ɗon ɗi ardi par erreur ka numéro makko joni konti o hoccuɗi o ƴetta ɗi ƴetta ñawore ko hocca mbuuɗi hoccaɗi koyo yeyntire hitande o yeyntiraɗi ka yimɓe ɓen woni toon sone o inna a waɗo min do goɗɗo addi par erreur mbuuɗi ka téléphone an o eto o mensionna montant on mbuɗɗin ko ɗi jelu si tawi ko farangine forongine o ara ɗum kadi o anda ko forongine si tawi ko goɗɗi ko o wiya ko hunde kaariji si tawi aroyi juste wiɗo ko ɗin ɗon o eto kadi o mandi to so winda date on ñalande nden e lewru ndun si on ti aro inni ñalande kaari e lewru kaariru miɗo transfert no miɗo ino goɗɗo transfert na hunde kaari ka téléphone an kono ardali ga o andi modi ko kanko ni o jonitamo si woni hitande timmi o yiyali fes hara yatasarraf o ara joni yo fewjam si tawi ko miskino mo wa ñamude na o miskino ha yo waɗu sadaka o anni yo baraji ɗin ko jommum jeeyi e hoore si jommum yitoyama ƴantoyi wi faala ka baraji kañum ko battaji faala o yoɓay haray ko noon woni ñawore nden ko hocca ko fof ko noon woni ñawore muɗum wabillahi tawfiq accumi yakam accumi hana alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala haray ɓe ngala hay hunde koyɗen yewta ɗo hay hunde ko maadi ɗe ko matama haalgol hay hunde ala ɓawa si wona en tokki Allah e Allah yoɓol ceerno on ko ɓuri moƴƴude joddi waɗana ɓe baraji ɗin ka maro ɗo taw setani bonnata haray ɓe janni en ɗo ene wonɓe ɗo ɓen en jangi ele bonje ɗin kadi ƴetti janno e woɓɓe woɓɓe ɗum ɗo layay woni alaka hatti haray ɗum ɗo ko nafoore nde tawta alaka hatti en tokki Allah e Allah wawi en ani gollidirgol ko maka kon famina en kañ kadi ko ɓuri moƴƴude ko maka kon ɗo haray eɗen toro ɓe du'a kadi inchallah ta nokkure ɗo ini nokkure nde nde faɗani jama on haray meɗen yeeɓi tawata haray nde wawa yaajude jolirde nden ɓen heɓa jolirde jande yaajude dowde inchallah haray meɗen tori on du'a inchallah haray ko ɗum ɗon mi wata ɓe torade ɗo ɓen jonni tawi e ɗali oɓe men go inchallah ɓe ɓeydana eɓe jama kamɓe fof jama on du'a inchallah haray weltagol sa weltike a ƴetti haala fewno ɗon hawnaji
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي على أصحابه وسلم. Allah yuti fanga no kula pande Allah me tunu me buat bagaimana kau me kula dengan jannah dan kenal kulite orang hari batin para barke yang bulan yang kalau hukum betul yang kalau kau bola bagi kalau kau bola bagi betul yang kalau nari badan dan kenal kulite kalau yang terjadi gua ekina eliman hari kan mana kalau nari siasat belum terapana atina في الدنيا مثلا دم وبلا كذا علم سلا سلي بركة بركة